Klaro no, kung tanaw nimo healthy ka, wala kay gipamati, giubos, sipon, hilanat, and then nakatulog kag tarong, ibutan ta lang 6 hours. No, more than 6 hours ang imong tulog, quality sleep ha, dili siya putol-putol, dili na to siya pwede nga i-plus minus 3 hours karon, 3 hours na pud sa sunod, so dili siya ingon ana. So 6 hours gid siya minimum. Basta kanang unsa pa man, kanang timbang nimo pagkaon na to, wala ra gid tay giingon nga preparation, basta as long as dili lang siya heavy gid kayo nga meal, no? Kanang murag puno kayo, and then dili pug kayo tong ma-cholesterol kumbaga, no? Katong fatty kay nga pagkaon. So ingon ana ra gid ang atong preparasyon. Usual nato nga kakanon kumbaga, no, kung unsay pamahaw nato or paliud to before ta magdunar og dugo, pwede ra gid na siya nato.